انت عادي. مستفز مش بتسألني. ليه؟ انت بتستفزني قدام الناس اهو. لا مش بستفزك والله، طيب. بسألك عادي. طب بمناسبة العربيات بقى، مم. المرسيدس انت معدلها؟ بأمانة. حصل. طيب انا سمعت الله اعلم صح ولا غلط ان انت بعت عربيتك وجبت فيرنا. بعت ايه؟ بعت المرسيدس. سمعت منين؟ سمعت أيوة. مين اللي سمعك معلش؟ مين ايه؟ مين اللي سمعك المعلومة دي؟ يا عم مش مهم. معلش قول لي معلش. معلش ما ينفعش. يعني طب فتنة انا اشد من القتل. معلش انا بعت عربيتي ازاي وانت ساند على ايه دلوقتي؟ ايه اللي انت ساند عليه ما دلوقتي؟ انت ممكن تكون بعتها وجبت الفيرنا عادي. يا عم ارحمونا بقى، ارحمونا من ليه؟ الاشاعات دي اهي، انت ساند عليها اهي. ماشي بس لازم نعرف برضه. انا بسألك انت رد انت عادي. مستفز مش بتسألني. ليه؟ انت بتستفزني قدام الناس اهو. لا مش بستفزك والله، طيب. بسألك عادي.